Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Nagaliang uba VGK kenta ukertong ka UDP habayakren bat kinong tho khobor uloong bakipat ba kilayo hakasin kabeningkong ban pha ya senior advocate jong ka jilla sa parliament uloong bakipat ba kilayo u nakapor sa kapor bat kamlong ban suksan rempei remdorbar ban Donkam ban mi syakmat nak benta kari bat kajat benrio baro shikata ulayasa tang hapo Ïingbishar Henry le se minta kadikalat bat kalinti ban yasa nak minta kari bat kajat benrio ha kabaide bat kimat kiba ka jilla ka thrang ban urlong uba kenta ulong pagathong ban penlong ye ka Ktien Khasi ban yo ban rung sha ka kredit ka bapra kadei ka badon kamtam ulong bakam mentoy ban itho Ktien Khasi keleng Henry kayeng kasyaripan kidang penon kam da Ktien pareng bun kinong kendong kim nang ban kren ye ka pareng bat habakali yaki kim la ban jubab namar bat kim Sngewthuh ya Ktien Khasi de ban pentre kam ha kayeng kasyariru ki paida kirayo kala kasin komunikam ban ha yo senior advocate jong kanika Zila Kajuni, Sapo Parliament. Namar baki paiba kirayo iya na kapor sa kapor. De ngam sukwa ban suksan pay dem dorba. Kada kami ban mi syakmat na banta kadi ko sa dali. Baro si kata baro si jingim jora ya sa tang haying sari. Na banta ki interest ki clients ki jora. De lese banta kadi ka thong ne ka lat kalinti. Kabagan ya side ng tagri mo sa bidra. Kata kadi ka buto ko sa. Onsin nga julak ba ibobon ne si hamne ko jila juni. Aba gidan minuno di ay. Iba kita nakari ko sa bidra. Tenteng naman bi Donkam pala kinda puli ba. Kanuksa ka mga pa ay hamne ko lang ba. Kadang-kadang kajing pinyatho under the Indian Marriage Act. Apa kita tahu pastor ini ada. Hangi ketu kalau ay, kalau valid. Ini ke सरकार में खले hakawai por. Wanrah ay ke ba ong ba. Hadin balada punya tahu. Lada ki sijur balada punya tahu. Do pastor lagi ada dan manu kita ban late ban register biang sisi. Tak kamu ketu kecing punya tahu ada pastor kalau kamkai. Nga yang pengen akawai ni ki insan nakaliang jong ki kabalang Presbyterian hakabang yang tipo halkur padong pa kajing penyetho lagi padar ni pastor dalam final indak kam subangan lekban register asin dan gini kising lalap padon ki sijur bagi kwa ban lek jigal chwa kiloi ban register biang under the special marriage act nga so but the second marriage under special marriage act kalau bakla she seen he balada payatho under the Indian Marriage Act tetap lalong file ita ini iwi nuksa balong ba nadam kanu ki ain hapo parliament wakta ya ka tribal laws ini bunsin interest ban puli ki ya takabel hindi bunsin srab jar ban song yes no tama no ya kani ka thau ka Khasi or Thau society ka kwa baya ka Ktien Khasi kalau kawin ni Ktien ho schedule now ye pi ka thau ka jingkwa ka Donkam pala hundre kapo state jongi ru ni don ka lakajong ka language ka ningkong ki ong kan English ban benta kila include ka Khasi ba garo domba coordinates di kata ka trikan tang si rugnai ka habdan ka kamanhaban pelong ain pelong do pelong sam ko assembly di ka point ka ba shivet kumu lawyer ba Sngewthuh kalong ba kaman toy ban itu ya Ktien Khasi haki sarkar office keleng hindi hapo yung sharipat kadang ya tang Ktien English naman nga ba sim iki cases na kalyang na nagbenta ki Khasi ki nokandok tang Ktien kimlang Ktien pare bihaban penklas sa Ktien pareng lagi kerana Khasi bat habaki ay jubab ya na bare pareng dala suari ki hapo ka Ïingbishar kimla ban jubab
Haba thua da English. Haba ki kim su thua ka Ktien English. Nga so ba ya ka Ktien Khasi. Deiban pencaikan haki Ïingbishar, haki Ïingbishar. Lam kumta kalong leno kulai sigot.